indaba yalensizwa uyazi ukuthi ishone ngokuzuma lensizwa iyangikolota nami konje ifihlwa yini lensizwa yazi indaba zabomfuke nje hayi kuthiwe kuphunywa ngo-12 yes manje mina ngisalinde lo yamfundisi wale lokushini loqashwayo ukuthi azongcwaba umfuke ngoba mfuke ngidini ushona nje awukaze walibhada enkonzweni ngcono umuntu ashesha ekhaya ozilungisa ngoba phela u12 into yamanje khawula phela na ukuphuza kuneni uphuza uyozuwelele ethuneni sekugqitshwa le hey mina ngiphuza imali yami nganginakashe Dumela. Hayi bommeli kae? Anka le thusa. Ke nna Manto, girlfriend ya Mfokeng. Number 1 girlfriend. In fact, ha o rata kona mpitsa msadi wa hae wa bona. Jole Mfokeng ke o sa hlokahetse ene jole ne ke re imperfect ka mona mohlomong le ka re fa tšhelete. Tšhelete teng ke kopa check ya teng ske like cross. Ebe cash check ho funeral scheme. Funeral scheme. Hostel funeral scheme. Ya bontate Magubane a sebetsang mo. Le ntate Mkhizo ona wa Koto. Oh, ntate Magubane. Okay. Ha se funeral scheme mama. Ke tlap account. Mo ntate Magubane e leng e mong wa ba ba signang. Mo tlap accounting eo. Manje dadwethu usho ukuthi uMantu angayithola imali kuyo le club account. Ha ka se khone mme. Ke fela ntate Magubane le ba bang ba babedi ba ba ileng ba signa mo bankeng mo. Ba bana le ntokelo go draw mo accounting eo. Awusi. Jwale re phetsa jwang ka bo dikhabishi, mo mqomboti, di beetroot awusi. Se ke isho after funeral wa tseba mo after tears. Hey bomme ke tlopalla go le thusa. That's the bank rules. Ke ka mokha account e sebetsang ka teng. Le go tshwana go re le tsamaye le long ka fela ntate Magubane. Go bane yena le ba bang ba babedi ba ba ileng ba signa mo. Ke fela ba bana ntokelo mo accounting eo. Ke tshwarelo mme. Tlopalla go le thusa. Hey, Sibek. Umnela kakubi man. Ndiza kuyithatha apha imali eninzi kangaka. Linyala la nto lelungixelela lona. Sibeko 500 rand. Sibeko. Uncinile man. Uyageza man. hey yethaw bungana yaza ngiyathi into ekhalelayo yini ma ngoba le mali leka iphume esikhwameni sakho ma labantu baningi bazoyikoleka le mali ma uzothatha lencane uyilethe la kini ngoba ngazi ukuthi ukhalelani ngizokunikeza 50-50 yakho kule mali ezithola ma Hey, easy guys. Let's khuluma kancane. Uyazi ukuthini? Lo msebenzi is a serious job. awumkhaze Uyazi ukuthini mfowethu? Uyabona mina, lo msebenzi ngikwazi kakhulu. This is a serious job. Ukuncwaba. Futhi lo mncwabo nenhlanhla kakhulu ngoba ngazosibeka. Ungabuza yonke lemnyumncwabo. Ngabe ngigaxa 1000 rand but la ngenze easy 500 rand. Ungaphakamisa high blood pressure. Kulungile. Xa nisitsho hayi kulungile. Makafike lo mfundisi wakho phaya endlini Sibeko. Sakumnika i-deposit simbhadala emva komncwabo. As far as I'm concerned ngiyahamba ngoba. okay Hey lona. Khane ke ba ke tswale Mofokeng wa ka. Ke nna yana le ntokelo ha o dula mo. Ke be mohlolohadi wa hae. E se lona. Hey wena o tswa kae e le gore wena o mang ke re nna Mofokeng wa ka o na itse gore tlo nyala this week beking yona e tsamaya rabishituwe Le ska kon stress man. Le ska kon kenyetsa double amount of stress man. Ke lo botse mona man. I'm the one ya tlamile go dula le trust lena le simo. o tsamanyala banna ona kwa ka Amagugu alelizwe ayosale mathuneni Amagugu alelizwe ayosale mathuneni Sendolala ingedwa thuneni la mela
lami ndedwa ethuneni. Amen. Bazalwane